Dulce. Kuya Garbes. Yan, pamalat niya ba yan? Niya kebulan sikat mangipanekne ikarin karimi anapasne lamis tiyang lawlaw isut mang pasike nabukel nga aya napnut isambil o bulan anapileg isut mang pangayen ibaten bateng anapaske diaring mo teraniyag mo di ako pas adung mo magsilaw ti pinate adi ang mudo puros mang tinumteng tapnunin tanak raken di binig ni ayat nga tartari patuwe panubok na adu di kabailan nga tumbaen natipker kinabot mo na usara kami Banse! Kamuki sikat mangipanikne di karin karimi anapasne langiis ti aglawlaw isut mang pasike nabukel nga aya napno ti sambil o bulan anabileg isut mang pangayen ipaten pategni anapaske diaring mo teraniyang mo di ako pas agunggo magsilaw ti pinate adi ang mudo ulos man tidumteng tapnunin na nakarangin ibinig ni ayat na tartari patuwe patubok na adu di kamailan nga tumbae natipkan kinapod mo na usara kami punos man di dumteng kamnunin na nakarami di biling ni ayat na tartari patuwe panubok na adu di kabayran nga tumbae natipkan kinapod mo na usara kami natipkan kinapod mo na usara kami Wow! Ay, yan! Sabi ni Cousin Marjorie Kabagbag. Thank you, Cousin! And Adin Berna, the best of Mixture Band. Love, love, love. Thank you very much, Insan! Thank you.